sila eCoastal Hotel la ANC kade ehlanganise khona ama-artist nathenjiswa manibheka kuzokwenzeka kodwa lo mfethu yazi ukuthi sihlangane kanje nombutho abathi umbutho wesizwe uANC kuyalibuyisa ithemba kancane ngoba izinto ezikhulunyiwe vele ke izethembiso kuhlale kuyizethembiso kodwa sinalo ithemba indlela abayikhuluma ngayo nendlela abafuna ukuspeed up ngayo iprocess siyabona ukuthi kukhona ushintsho longahle libe khona ngokukhulu kusheshsha mhlawumbe knowing very well ukuthi ama-politicians anokuba la esikhathini esiningi ku-100% ubanika into engakanani mfowethu ngokwami maningi amathuba ngoba sebeyibonile inkinga ezenzekile babonile ukuthi bashayeke kuphi ngoba balapha bakhona njengamanje sasibathathile thina as ama-artist sakhuluma ngama-voices ethu samemeza sababeka endaweni eyayibafanele then bona bayidedela balidrop ibhola then balapha bakhona njengamanje ilokhu kukunika ithemba ukuthi bazophusha ngamandla onke ngoba bafuna ukubuyisa leli yathemba bafuna ukuthi siphinde sibethembe futhi ingakho ngithi ama-percent mhlambe 75 yeah mfowethu kuzama-elections abanye abantu banento ethi hayi kudlalwa nje ipolitiki noma bakhalculateile ukuthi lesikhathi lesi singasisebenza thina ukuphawula kwakho kulokho mfowethu kulento yokuvota nami ke kuhambe kufike lapho engizizwa khona ngilahlekelwa ithemba but namhlanje makukhulunywa ngeke ngaba nethemba ngaba neconfidence ngasho ngathi hayi sengingabatshela abantu esayidini lami lama-artist ukuthi thina as ama-artist simiphi umbutho usibekephi umbutho ucabangani ngathi and amathuba ukuthi kwenzeke lokho ngiwabone engakanani so ngingagqugquzela ukuthi mina bonke ama-artist bonke abantu abasukume beyovota ngoba ilonazwi kuphela esinalo ivoti ngoba ngisho ngathi awuvoti bayovota abakhona okusalayo kuyoqhubeka kuphela ukuthi wena uyobungamelelekile elakhe igama liyobe lingezwakalanga ngoba iyona yodwa indlela yokukhuluma ukuthi sivote esingakuthandi sikushintshe nganyawe siyabonga isikhathi sakho ngiyathokoza kakhulu bafowethu